Туугандар, эртең дагы базар болот, Сокулукта. Эртең жекшемби 1-июнь. Мына койлор тартканыбыз көп. Эртең Курман айтка алам деген бир туугандар болсо, келип алсаңыздар болот. Анда эмесе, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, алыстан жакындан көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн 31 май 2025 жыл. Чүй облусу Сокулук мал базарынан музоолорду көргөзүп беребиз. Лайктардан тырс-тырс басып көрүңүздөр. Алейкум, кандай алдыңызбы? Арашан 20 миңден тартып коюңуз. 20 миңден? Жакшы. 20 миңден дейт. Анда тырс-тырс баштадык туугандар. Буларды тартып бүттүм да. Музоолордон баштайын деп атам. Канчадан сурап атасың? 20'dan. 20'dan мейли. Булар токтуларбы? Сеникиби? Мына ушул жигит, кичинекей жигит меникин тартып коюңуз дейт. Токтулар, 20'dan сурап атыптыр. Номерин ким айтат? Жок, мейли, номер айтылбайт экен. Мына ушул музоолордон баштайбыз, анан туугандар чоң-чоң союшка чейинкилерди тартып көргөзөбүз. Сокулук мал базарынан. Ассаламу алейкум, таксыр. Канчадан баалары? 40 эркектерби? Бул эркек. Бул эркек. 25 ургачылар. Ургачылар 25 миңден. Суралган баалары. Канчадан бербедиңиз аксакал ушуларды? 21'den. 21'den? Булунучу? Bunu Bomar jeri 38 деп атам. 38 деп аттыр байкем. Рахмат. Канча бул? 50'dan buçuk. 50 бучок? Чоңураак экен, 50 миң сурап аттыр мына. Жакшы. Анда кеттик туугандар. Ассаламу алейкум. Канчадан? Ургачыбы? Ургачы 30. Канча күндүк? Бир жума, 30. Сода болду? Сода. 24 миңге бербеп. 24ке бербеп. Ассаламу алейкум. Баасы канча? 52. Ургач экен. Не пародабы? Эмне парода? Сементал. Сементал, 52 миңге ургач экен. Булар канчадан? Ассаламу алейкум. Кандайсыз байкем? Жакшыбы, ден соолуктан? Кайсыларын айтайын? Айта берсиң, чекеден. Канча? Эркектер бар 30 миңден. 30 миңден, Эркектер 30 миң. Моңчу? Бар 20'dan эки. 20'dan 2. Bir erkek, bir urgaç. 20'dan 2. Ama эки чоңуга эркек. Erkekler, Soda oldu, dос. Şular. Бери алат да. Kançadan? 25'ten 50 euro. 25'ten 50'ge bermedin, 28'den olsa beret. Kana anda getdi anda. Kança bas? Assalamu aleykum. 55 erkek ekeni? Erkek. Kança aylık gündük? 1,5 ay mı? 55 mi? Yaxşı ki. Kançaga soda oldu bayke? 50'ge ver. 50'ge? 50'ge berilbeptir. Жақсы bağa geliptir bro. Meyli sodanızı versin, Bunlar kançadan çoğurakları? 60. Bu erkek ekeni? Erkek bana 60. Buna vurgaçıcı? 45 deyil. Жақсы. Rahmat. Bunaki. Bu jakta da var eken. Bayke kandayız? Kançadan bağış? 60. Erkekler be? Erkekler. Bunusu-çu? 70. Bunu 70 surap atat. Tegine 60 surap atat. Pazar kançadan berdi? Ertemeden 60'dan bergen. Eköne, berbedin sizler. Emi gelse beres mi? Dağıdile mi? Oylanu. 60'dan berbeptirli. Ertemenen. 120'ga. Azı dile berbeyim deyip. Soğudanızı versin anda baykem, Allah razı olsun. Жақсы. Kançadan? Kandaysa? Aytыңыз, kana? 75'ten erkek, Mana erkekler eken 75'ten. Eki baş. Nomer kaldırabız mı? Aytыңыз. 0949 keçiresizler 0999 458 758 mına. Erkek öten erkek eken. Bunu Şvits deydi. Kança aylıklar bular? 6 aylıklar. 6 aylıklar eken. Çalıp baylansanızlar bular. Kaysı mo karabı? Yok, karamız. Moğu? Mana sarı. Kança bul? 47 min eken. Bul erkek eken. Jana nomerlerge çalsanızlar bolat. Assalamu aleykum. Bayke. Kançadan bu? Torpaqtar. 65'ten. Paroda kanday? Şvits. Şvits dep şunlarda aytsa bolat. 65'ten, Soda oldu? Allah tat. Kançadan berbediniz şu eki önü? 58'den. 58'den. Sodanızı versin, 58'den berilbeptir. Balki men 60'dan alam degen bolsa bere beresiz mi? Söyleşesiz. Nomer kaltıraspan da? Jok, Ma'qul. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshi. Bu uzun torpaqlar limuzin ekan, Nastoящий limuzin ekan bu, barmi? Qancha surib atasiz?
90 ming. Qancha oylik bular? 2,5 aylık. 2,5 oylik. Paroda ekan-da, he? Bunisi qanday? Paroda. Shvits deydi buni. 3 aylık. 3 oylik, he? Bahasichi? 85. 85 deydi. Erkek mi? Ko'rinib turadi. Buti qo'li jo'n. Yaxshi. Qanchadan aldingiz, tug'an? Ya. Aldingizmi? Men sotilasizmi degan yo'qman. Aldingizmi de? Satılmaydı deydi. Satılmaydı dedi. Nomer qaltiramizmi? 0700. He, 0700 04. 04 72. 72 01. 01. Qaysi rayonda olasiz? Sokuluk. Soquluq. Bitter tatlı koy. Ha, mana. Soquluqda bo'ladi ekan. Qara, tuqum qilam deganlar bo'lsa, ko'ringizlar. Tushib berasizmi? Biraz da Tushib berasiz, ekoni. Dastavkalari-chi, misol uchun, Jet oblastdan boshqa bir yerdan chalsa. Salıyız. Salib yesa, bo'ldi. Mana, toza olasizlar. Cengiz Söyleş. degan ballarga qarab. Ha, bo'ldi. Jengish degan ballar olib boradi ekan. Mana bu uzun. Ko'rinib turadi. Yaxshi bayki. Anda cho'ng'roqdan tartib ko'rgazib beraylik. Qanchadan ular? Tug'am? 42'den 42 dan urg'achilar ekan-a? Bu cho'ng'roqlarinchi 55'ten. 55 dan tushirib beradi ekan. 42 dan suroladi. 55 dan cho'ng'roqlar. Baholar tushgan, bunday ko'rdingizlar-da. Ayqanizlar bo'ladi. Baholari tushgan. Buni qanchadan bo'ldi? Bayka qandaysiz? Qanchadan baholari? Bekar ekan, mana baykanda 1 2 3 4 5 6 bosh bekar. Olib ketingizlar. Mana bozorda bugun bekar, aksiyadagi emas deysiz. Qanchadan so'rayapsiz? Ularda 42'den sonra. 42 dan. Urg'achilar, rahmat. Don xabar degan kanal. 42 dan so'rayapti. 5 bosh bor ekan. 6 bosh, kechirasizlar. 6 bosh, 6 bosh. 6 bosh ket. Kechirasizlar. Mana savdo bo'ladi. Qancha bo'ladi? 55. 60 dan? 55 dolar. Ha, o. 55 bo'lyapti buluy. 90 dedi de. Yaxshi. Uyda qo'y. Sen tur, tartmaysan sen. 55 dedi? Mana, tug'anlar. Tak, tug'anlar. Bu yerda 77 dan buchoqlar bor ekan. Qancha oyliklar bu? 1 yoshdan o'tganmi telakda? Bilmaysiz, 77 dan. Ha, ikkovi bor ekan, qo'y. Qanchadan bo'ldi? Soda bo'ldi? 70 dan berib eding. Mana 70 dan 140 ga berildi. Yaxshi, bir tug'animiz bir qunajindarni yeydi atadi. So'rab beringiz deb. Semiz. Qurman aytqa almoqman deb. 10 bosh. Ko'ramiz o'shani harakat qilib chiqsa, nomerini olib berganga. Mo'g'lardagi yaxshi ekan, o'sha so'yg'onga da jaraydi ekan. Kimniki bu? Ha, bu baxtli emas ekan. Ha, 105 mingdan so'rab atadi mana. 105 mingdan 3 boshda so'rab atadi. Ejemik ekan, nomer aytilmaydi ekan, anda onday fuqalardan ko'rgazib beradi. Assalomu alaykum. 92 dan so'rab atasiz. Bular so'yishga bo'lmaymi? Yo'q, ha? Bag'ish kerak. 92 dan. Qancha bosh bor? 6 baş. 6 bosh bor ekan tug'anlar mana. Shuni bugun qanchadan berib edingiz? 85'ten. 85 dan berib ebdir. Qana nomeringizni aytingiz, balkim alam deganlar bo'lsa. 505 05. 05 20 degan nomerlarga baylansangizlar, qaysi yerda bo'lasiz? Bektirle sokun. Soquluqda bo'ldi, baylanishaverasizlar. Soquluqda bo'ladi ekan mana. Nomerlarni oldik. Bu kimniki ekan? Assalomu alaykum. Qandaysiz bayka? Ishlaringiz yaxshimi? Qanchadan so'rab otasiz bularni? Ekoni 105'ten sıra atağız. 105 dan so'rab otasiz. Semiz ekan-a? Soyg'onga bo'ladi. 2 tiş. 2 tishlar ekan. Jarayt. O'sha qurman aytqa. O, men bayka. Yaxshi bayka. Hastayını sen yemedin görün. Ha, rahmat. O'shal. Gençler kişilerge yaxşı ekan. Allah razı olsun da. Baykam aytib atadi, qattalıçız ekan, Bayka bundayda bir kishi 10 bosh so'rab atadilar, qurman aytqa. To'qto'g'uldan. Ha, öyle. Başqa joq, ha? Başqa joq. Soda oldu? Soda berib atadi, birden bölüp berib atadi. Qanchadan berib atadi bunda ko'rarmanlarga bayaq aytilgan baho emas. 100'den Tushirib berdi deydi. Ha, yaxshi, mana 100 dan tushirib berdi deyapti-da. 2 bosh ekan. Nomer qaltirasizmi? Yo'q, ha? Rahmat. Mayli bayka. Ova, ko'p bo'lsa qaltirmoqman deydi. Ikkovi biroq semiz ekan. Ha, bu yerda 3 bor ekan, o'ta cho'ng. Soda olib atadi. Mana. Tug'anlar, ko'ringizlar, mana soda olib atadi. Qanchadan ekan o'shalarning bahosini aytib qo'ysizlarmi? 130 bin. Ha? 130 dan, 130 dan ekan. Soda olib atadi ekan tug'anlar. Buni qancha ekan? Qancha tug'an? 63 deydi.
Болушу. Bu soyğonga bolbaydy go, Yok. Maldyk, he? O da şivit. Şivit. 63 deydi. Yaxşı. Biz oşol bir tuğanыбыздыкын aytkanын карайлычы гана чыкпай атат да. Al kişi 85-90 degender bolsa dep aytты. Assalamu alaykum. Kançadan? 65'ten. Bular kişinerek eken. 65 urbaşlar. Bayke bular soyğonga bola bolbayбы? Bolboydy, he? Malga, he? 1 yaşa jetelek. Boldu bu. Rahmat. 1 yaşka jetelek eken. Mınaki 1 yaştan ötkönдөр uşular okşayt. Eje kandaysiz? Kançadan surap atasız? Bunlar 80, narkoz 80. 85. 85 ekö. Жақсы, мына. Ушулар болса керек. Буларбы? Ha, moko 90. Бул экөө 90 мына. Булар 80. 80. Номер калтырыңыз эже. Сойгонго жарайбы, жарабайбы? Жарайт, э? 0700 0700 18 43 48. 18 43 48, э? Bir Токтогулдан bir байкебиз 10 баш алат элем сойгонго деп атат да. Салып деле жибересе, ушул жерден, э? Мына. Канчадан бересиз эми ушундай? Баасын сүйлөшөсүз, э? Мына 4 баш бар экен. Çalıp görсөңүздөр болот. Жок, мына андан кийин бул бар экен. Мунун баасычы? Муну дагы 80 деп атты. Түшүп берет экен. Мына бир туган көрүп аткан болсоңуз комменттерди жазыңыз. Колдон келишинче көргөзүп берип атабыз. Бирок мындай эжекемки жакшы экен негизичи. Çalıp байланышып көрсөңүздөр болот. Мына эртең дагы базар болот. Мына бүгүн алсаңыздар Токтогулга салып жиберет баасын келишсеңиздер. 5 баш болду, э? Sizde 5 baş oldu. 5 başta ejemen alasız. Makul baykeler. 5 başta daha görürüz karap. Nomerlerini gana alıp bere alam ben. Satıp alıp salıp degen kızmat kıla albayım. Tuğanlar tuğra düşününüzler. Assalamu alaikum. Kandayız? Kançadan bağları? 95'ten. Soyuşka jarayбы? Jarayt eкен, 5 baş var mı? Mına tigi ejemden 5 baş alasız tuğan. Anam bul 5 başta süйлөшүп alasız. Yok, tiyaktan tatıp gelatam da. Bul baykeden 5 başta alasız. Oşonu menen 10 baş kurman aytка жарактуулар бар экен. Номер калтырыңыз. 0707 65 40 40. Менин колуман ушул жардам келет туган. Тартып көргөзүп номерлерин алып бергенге. Ар жагын өзүңүздөр, байкелер, тугандар сүйлөшүп бар, түшүп бересиздер. Бул мындай да туган. Токтогулдан бир байкебиз курман айткан 10 баш керек деп айтып атат да. Жарайт. 5 башты деле таап бере бересизби? Мына мен эжемкин да тартып келип аткан, мен көрөсүз. Баалашып, сүйлөшүп 10 башты таап берет экен байке. Болду, рахмат. Мына ушундай номерлерге байланышып. Я. Бешөө бир сарайдык дейт мына. Домашний дейт тугандар. Байланган окшойт. Жакшы экен. Мына колдон келишинче көргөзүп беребиз, биз ушинтип. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Канчадан болар? 65'ten. 65'ten 3'ö, he? Bunu alачы? Ala 3'ö. Munuçu? 68 minden. 68 minden. Erkeklere? Erkekleri deyip. Baykemde. Ardayım bolat ha sizde? Nomer kaltırası mı? Kampir şabdal cegici satamaz. Hazır mı? Süzet deyip tuğanımız. Oho. Nomer kaltırbaysınız. Makul. Aldı. Baykem usul yerde satat eken. No, çok yaxşı. Bak eken, he? Tuğanlar. Kança baykesi? 130 min. Sorup atasız. Yaşı kanday? Yaşı Aytın. 2 aylık. 1 yaş 2 aylık. Boyu 1.35. Boyu 1.35. Nomer kaltınız. 501 501 48 48 09 09 59. 59 деген Tukumluka nomerlerini. buka şüt. Ha, şivit. Tukumlukka izlegen bolsa çala veresiz. 1.35 boyu. Boyu Diş 1.35. sayılık. Düşüp beresiz, he? Düşüp berem. Bol. Buna tuğanlar boz, birinci tut. Jakın boz eken, he? Buna. Jakın boz, jelinde koyuptur tuğanlar. Görüңүздөр, o uy bazarı tartıp görgönüzgön elek. Bir tuğanımız tartıp koydu ekenden. Bazı kança? 165. 165 min som. Birincisini toyu mu? Birincisini toydu eken. Mına. Jelinderi. 165 min som surap atat. Nomerdi kaltırasız mı? 500. 165 soru otaracak. Soda o. Surap atat. Joğuş eken. Birinci tuğut. Kaltırı veriniz nomerinizde. 0558 0558 15 33 58. 15 33 58, he? Mına şu nomerlerge baylanışıp alsаңыздар болот. Şu menen videonu ayaktayız tuğanlar. Saq salamatda turuңuzдар. Koldan gelişince görgözüp berdik. Sokuluk mal bazarından gördüңүздөр.